maturi asrimun rinna Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi iro ibaca sodakta wa bararta. Nah, perlu ibah bapak ibu sekalian makadana ia sempaja subuewe ia neritu selesai di perintahna Allah subhanahu wa ta'ala pura nilodongan langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Buang tepak baraka isininna atanna angkai okko andraliye ia angkai masam pajasubu nan loy mak biri jama. Jadi pura gitu nih lo doang Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana niki kita moto masam pajasubu naina palomak biri jama Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura milodonga ki langsung ripong Allah subhanahu wa ta'ala serikom mangine barakah ki pong Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkan nama dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam man nama walam yusolli bala syaitan pi uzuni. Tangkalinga madi ceng ibu pak letuki matu boleh angka anak tangkaput atau peletukan ni. Maka dia Nabi tak man nama walam yusolli nigi rupa tahu matinro walam yusalli nadi namoto masempajang bala syaitan pi uzuni maka itemi tuduh cilin na oko setangi. Jadi matu letuki bola tak ke anak tak matinro ngopi tak bampai sujada bitina ajak mau tak pelak deki macai matu nak pekik maka dah otok noh ya mana nanti misi tak do cilin nih. Nah sebab makorona Nabi tak sallallahu alaihi wasallam magiro natyangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam matinro kusubui yare kana suruki moto narik kusubi masampaja. Nah sebab maka di ilalan na kita iya tu narik kumatinro ki narapi gangkan nasubu pura nasioki pali setangi. Jadi ternyata ia rositange pak bu pura ki nasiona sabak telu pasiona. Ia kodenre pasat dingi watunna mangaji masigi motoki maka talega ya itu pasiona setange nomor osebi. Nomor dua na waktu tak pura pasat di lauki si mala jenne melo masam pajasubu tak buka si itu pasiona setange nomor dua na. Pura ki ma jenne launi